Times of Mizoram clear tu te chibai le vek ule voin hi July ni som pariat ani a chanchin thar sang kan ngai khle ho le don nia ko komi in special assembly aphut July ni som ni pakhata public meeting a kaubok coordinating committee on Manipur integrity ko komi chuan Manipur MLA som ni paruk le speaker te chu special assembly session kauturin an phuta Manipur boina kalmek soihowa nun phungpa nga ya omle thainan resolution pasa central sarkar thon turin an norani ko komi member pakwate chuan assembly speaker le MLA te hi July ni som pasari nimin khan an koma hemin hu hian ko komi office lamfela press meet an kom le a tuna Manipur boina hi chin kuki narco terrorist te wanga thleng ani anti cabinet minister te chu Kuki group le India Sarkar suspension of operation titop tura thutluk na siam turin an phut boka chu an thutluk na chu central sarkar ne na thlen turin anti ani India Sarkar chu divide and rule policy manga an pu boka Manipur inpum khat na tura mala turin India Sarkar an yen bok tin central force ten bunker anti chat mek chu hill area anti velo ti in an social bok ko komi chuan Lucy maring thina andem thu an puanga hetiang boruak hian Manipur mi diktak tekara inza ton lona asiam thaya chin chunjom chi anilo anti July ni som ni pakhat khian ko komi chuan public meeting akowa meitei mi pui atam thai ang tel turin an soma malak dan tur an rel don ani July ni som ni paruka central sarkarin UPF-KNO te abedon Coordinating Committee on Tribals Unity Sadar Hills in nithum chung total shutdown apuan angin anikhat na chu aral to a dor zirna in sarkar office te thlangin Kangpokpi district a kharvek ani apoimo ber national highway number 2 apo lir thaiwei wak omlova hospital duty le exam kalmek te ero hriat thiam anni a national highway number 2 munsang sanga volunteers te andinga hospital service le exam kalte an enfia reng bokani ko tu general secretary Lammin Lun Singh Sichuan total shutdown ani khat na chu boruak thatak hnuaya kalpui ani thu asoya thil dom lo engma athleng lo India Sarkar chuan United People's Front UPF le Kuki National Organization KNO te chu July ni som ni paruk hian in biak na nei pui atuma Manipur tlang mi helpol te chuan beisaina an nei sang hle ko tu general secretary Lammin Lun Singh Sichuan India Sarkar malak na hi lom om ati thu asoyani amaro chu in biak na hian central minister an telang MT riat ani lova MHA official AK Misra emo IB director emo hovin anin bele ngeyarin oma thutluk na fumfe tak omlovin official ten minister te kan lo soipuyange antile anga chuti rualin boina thunun turin kuki zomi marte malak na tur homework anlo sille thaiboka India Sarkar hian political solution hanti hlotlin mai hi atum lo ni in alang tum hi chu an nei ti achianga chu ero kan riat phak vanisu kan soifo wangin India Sarkar in UPF le KNO hi abedu tlat mai sia tuntum boina den chen hian ITLF in malakna akal pui thei tak tak don taloni te point alang MLA somte ITLF le UPF-KNO ten demand thumun separate administration hi kan du vekti achianga separate administration chu state UT territorial le autonomous council noya aum thayanga ainga po hi huma ila meiteite schedule type an lut si chuan kandam don chuang lo ti kha rebokila athome Arambai Tenggol in United Naga Council a chhanglet July ni som pasari nimin khan Arambai Tenggol chuan Naganu Lucy marem thina adem thu apuanga chuti rualin Lucy marem thina le Arambai Tenggol in inzom na anei lo anti an press statement ati hian anziaka Arambai Tenggol thiltum le din chan chu Manipur rammi diktakte ma khwa hum him ani pol then khatin min chua ang hian dan le rai poisa lo du duwa che kan ni lo thokhal marem fanu Lucy marem thina thua Naga pol rang temin pu na hi awan duai thla ka pol hun le pangai takten fin fianom hau lova min pu ringol hi Arambai Tenggol chuan abei sei lo
chiang zo ka hemi chung chang hi an soifia thei chuan kan lom ngotang Arambai Tenggol ti ming chiat tumna le zonga tuar aya tuar tua man tumna hi soifia ngai ani Manipur boina wanga thil duom lo thlengte zongjong Arambai Tenggol mo pungot tur ani lo he pola hian mi pa tlemte kan oma he kan ram nei chuna culture le identity hum kan tumve mai ani mimaltin le pol sang te hena kan ngen du chu fin fiana om lovin Arambai Tenggol lo pu ve ngot thin su Arambai Tenggol hi chiat ani to ti in chiat a thome dan lova thil ti poi khoina athengani chuan Arambai Tenggol ni lovin mimal mo phurna ani poi khoi tu te man an ni to a police department hena thu chiang jok a hriat thayang dan angin sarkar remna alek ko ngeyang Manipura kan unaw te hena kan cha du chu tu tenge kan thisen zom pui kan unaw te ti kan hriat chian a poi mo a nakina kanin chirle na tur eng thilma kan ti turani lo thu chua siam tu Arambai Tenggol dissolve ti ani he president menatangalan dan chuan meitei te hian naga te ti thin ur an hlau ti achianga naga nu lusi marem kha meitei te kuta athimiawa phat thei ani lo chuwangin meitei te hian naga meitei in lai chinna achiat lo nan lusi marem thi na hi mimal chunga ro rel na kaltir mai andu ni in alang Manipur police chuan arangin mi pakwan man to a sarkar danang chuan heng mi te hi khailum mai athiang lova ro rel na dik om theinan kotin arelanga accuse rinhlel an man te hi convict an thiam lo na fin fia tur chuan Indian judicial system pa nga yang chuan kumtam aliam don chumi huna chuan meitei zat sten ana theiang bera hremna an pe ani point dam chunga tang tur an ni maya naga te hriat lo hlanin beila chuaringot lovin an chua zalen nge yang United Naga Council in a food angin meitei mi pakwa te hi Naga customary law angin anrel thayang em police ten an man to nu mundanga an hlan chuan human rights a anjwal ko thayanga naga te thil phut ho hi atop na voksa ani hlo thei manlai Naga customary law ang chuan 1232 hi ti lum an ni thina atamjok an Christian nu hi chuan khai lum ti lumang chi hi mitamjok in an du lova 1232 in an hala khua tangin an hot chuaka kumzavel 3 generations emo dam chungin an ensan thin tangkhul maramle mau namte chuan palthila in thana athlenin poi khoi tu chu bong paruk an choi tir thina akhono tin an ei thin tin poisa sum tam tak an phut thin bok tumreng wanga 1232 chu mizo namdan ang bokin poisa an choi tira in hun loram po ani thei 1232 ten an tlin tok turangin an rel sakthin tin sadu nam an ni vea sa ei tur an choi tir nge meitei ten Naga customary law hi an lo hrechiang hle ni in alang lusi marem thattu te in an hala khua tangin an hot chuak to boka United Naga Council hian that ve an phut lo ani lo chuan poisa bong le vok bak chu handil bel chiam tur an nei to lo joint public interaction nei ani MLA le ITLF how to 10 report an pe ITLF bulletin vo in July ni som paria tami hi kan han chiarange July ni som pasari chomhadar som pakhat khan YPA General Headquarters Hall hiang tam lam ka a ITLF kai hwaina in joint public interaction program man ani Reverend Rul hai pakhung te an hun hlan na anaya pu chingai pau chairman ITLF steering committee in lom thu asoi MLA te hna tangin ain dotin pungur sanglur pu chin lunthang le pulet zamang ten report an pe ITLF lama tangin pu muan tombing secretary in Delhi in report ape bok pungur sanglur sanate tipaimu constituency MLA chuan MLA ten home minister nen anin biakna atang chuan tribal tetan engemotak political solution aom anrin thu asoya mi puite lungrual taka kantran khoma kan thok ho zel angai ti in asoi singat MLA pu chin lunthang chuan zohna thlak MLA somten lungrual taka kekhata an din khom thainan forum pakhat siam ani thu asoya me ni thuma in hil ngona achwa atang khan MLA te an buai zia thu te asoi bok mi puite du na hria mitam jok te an ron nuwa me ni som pani khan
mi puidu dan angin Guwahati atangin total separation from Manipur ti demand an chwa thu mi puite hena ahril hemi thua hian Home Minister Amit Shah hena lekha mei ni som panga khan an pe ti atar langbok tin mei ni som pasari khan BJP President Pu JP Nada hena separate administration for the Hill Peoples of Manipur ti dilna anlo thelu to a mei ni som pasari khan aizola CSO rang ITLF Zomi Council mar in pui kukin pi Manipur Coordinating Committee on Tribal Unity HTC KCA le adang ten MLA te dilna total separation chu an pompuyani ti asoi Jun ni som pasari khan YMCA Hall Greater Noida a SOO Group CSO le MLA ten in biak na an naya SOO Group ten an demand luite an kalsan to thule total separation from Manipur chu an demand ani to thu an puang hemini atang hian SOO Group MLA le CSO ten demand pakhat nain lungrual takin kan kalani ti puchin lunthang hian asoi zelna chuan Manipur government in kan MLA te so cause notice voi ni lai apek to thu soin he notice hi kan MLA ten an poisak lo thu mi puisia ta atar lang tin kan boina Mizoram sarkar le NGO ten kongsang sanga min puina wangin lom thu asoi ngal bok kan ma parliament session lom tura hian min chan pui thei tur MP sang te biak antum thule hemiatan hian kan MLA te Delhi an kal donani ti atar lang bok henglep MLA pulet zamang hena tangin thusoi ngai thlak le ani a mei ni thum khan kan SO Group 10 Territorial Council nei theinan sarkar lai puinen indemna siam anlo tuma ma se kan boina lo chwa thut ta ka wangin inremna chu an siam thei talowa chunglam thilti ani ati tunami aya thajok total separation from Manipur dil tlang thein kan omta he boina hian hun engamochen aladu dona wangin school po polkochin chunglam tal kai tir theini se tin eile barjong tu te ngai to na wangin dor honni te po ti tam theini se adu thu asoi Israel te pathian betu kan ni a anin ralmin ne sakdonani ati ITLF Secretary Muan Tombing Chuan Delhi anjin na report ape chun zoma Jun ni zan khan Delhi in muturin somna andon thu asoya NIA role IB10 an kawani ati asoi zelna chuan central sarkar pon meiteinen kan boina chungchanga hian thilkal mangdik tak an reto ti asoi Delhi IB director Mandip Singh le interlocutor AK Misranen in biangna annaya short term le long term ati tur sang an soi ho violence should come to an end ti min soi puina chuan meitei lam hian minron beireng lo sela chuan violence su atop mayang ti in kan chang ati mithiwui chungchang te ral tlan din munte sarkar silai lak chua pekle chungchang te lohna thokten anna anchunjom theidan turtele National Highway 2 hon chungchang sarkar lam chuan aloi pui ani le Zirbam Highway in hongreng si in engwange sarkar hian National Highway 2 hi abuai pui viau tia kan zo na chu goodwill gesture ti lan na mai ani ti in anchang goodwill gesture lan tirnan chuan kan miman pangate kan chwa to alom ti in kan palaiten anchang le sarkar lampang pon an hrethiam hle long term chungchang chu political demand ani a kan SO Group tenen in belai in nilom ni chuwang chuan political demand hi chu kan SO Group te kuta kanda ani anti Amit Shah rehabilitation atan cheng crore za pakhat apuan lailo kha central government in tuma anla pechwak lo ani ti putom bing hian asoibok central sarkar hian nangma ni tribal chunga inrem lo na neu alaom atia chumi chan nan chuan chungko khata po unau anin rem reng theilei nem nima sela kan thildil total separation from Manipur ero lungrual takin kan pomtlang ti in kan palaiten anchang MTFD Delhi tribal in Jomkhom te malak na faklak ani zia putom bing hian asoya mabaka tho ho na tur tam tak alaom thu asoibok Guwahati tlangmi welfare group sang ITLF palaiten anhu thu asoya tlangmi officer ral tlante in lama ronkira district sanga an department na anin report turin ngen na an siam kanin pumkhat na vongrenga tangrual turin mi puite asom nuwa
mi sang he na tangin ngai dan ngai thak ani bok reverend chinja thangan tong trai na hun amhan zo nuwa program ti top ani tuna kan ngai thak tak kha ITLF bulletin voinami ani ole atop thlenga min lo thlir sak le awangin inchunga lom thu kan soye